U svom predavanju naglasila sam kako je Istra zapravo Hrvatska po tome što u njoj ima jako mnogo glagolskih spomenika koji su prošireni od istoka do zapada i sjevera i juga Istre. I glagoljica je odigrala bitnu ulogu, mogli bismo reći i presudnu, kad je poslije Drugog svjetskog rata upravo na temelju tih podataka o glagolskim spomenicima pripojena Hrvatskoj. Također je važno da u Istri postoje mnogi glagolski natpisi, za razliku od knjiga, oni se ne mogu tako lako prenositi, tako da su oni pravi svjedoci glagoljanja i hrvatske prisutnosti od 10. stoljeća nadalje. U Roču, u Bermu, Draguću, Grdoselu, Plominu se glagoljalo u mnogim mjestima, dakle postoje spomenici, preko 90 mjesta ima glagolske natpise i mogli bismo reći da od ukupno svih glagolskih natpisa koji postoje u Hrvatskoj i u drugim zemljama, polovica je u Istri samo. Dakle, glagolske knjige su se prenosile tako da su se danas nalaze u drugim bibliotekama, na drugim mjestima, ali se zna da su pisane u Bermu ili u Roču. A također je važno spomenuti da je Jurij Žakan kao simbol štampanja naših knjiga, odnosno štampanja prvotiska, uskliknuo Vita, Vita, štampa naša kori gre, a on je bio iz Roča, a to je rekao u Izoli, znači negdje tu se radilo, štampalo i po tome bi Istra bila vrlo značajna. Prikazala sam također današnju uporabu glagoljice. Ona nije zanemariva i čini se da se više uzima maha, da se ljudi žele identificirati s tim starim pismom i čak pred turistima pokazati našu starinu na taj način, tako da imena njihovih konoba ili imena njihovih društava ili ne znam, poduzeća ili ne znam, logotipovi imaju glagolska slova i posebno sam onda pokazala aleju glagoljaša koja je izvanredna ideja ostvarena na jedan vrlo lijep način gdje se kroz šetnju od Huma do Roča ili od Roča do Huma može vidjeti i odmorište Žakna Jurija i spomenik Lucidaru gdje se opisuje Učka, zatim sjelo Svetog Klimenta, pa stol Svetog Čirila, onda jedan lapidari, gdje su skupljene stare glagolske ploče. Dakle, jedan kratak pregled svega što ima u Istri, o tome bi se dalo govoriti mnogo više i mnogo duže, ali mislim da za širu publiku treba biti svega pomalo i jako mi je drago što su slušatelji rekli da su ponosni, još ponosniji sada na glagoljicu nego su bili i saznali su možda neke pojedinosti koje nisu znali, a naglasila sam na kraju kako bi bilo vrlo dobro i potrebno, a čak možda i hitno, zaštititi pojedine spomenike, da se zna da su hrvatski, registrirati ih kod Ministarstva kulture Republike Hrvatske, tako da se ne mogu otuđiti, da se uvijek zna da su hrvatski, da se zna gdje su nastali, kome pripadaju, tako da ostanu naša glagoljaška baština, da ne moramo poslije kupovati od drugih naše vlastito, što smo možda izgubili, neka je.
Zato bi trebalo apelirati na konzervatorske zavode da popišu sve fizičke spomenike, poimence i da ih registriraju kao kulturnu baštinu